I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gama lenkosi malibonga. Angithathe leli thuba nginibingelele ephinde nginimukele esihlokweni zethu salamuhla se-Rhapsody yamaqiniso. Ngiyadi-ke ukuthi i-Rhapsody yamaqiniso ngencwadi yokukholwa yawonke amalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ngumgcibelo tinga-22 ekuyinyanga yeNdlovu lenkhulu eminyakeni wa-2025. Mfundisi usiphasihloko lesimnanzi lamhla uthi inkadimulo lengekhathi. Umbhalo wekuvula siwutfola kubaseKorinte wekuqala sahluko se-14 livesi lesibili uthi, ngobe lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantu, kodwa ukhuluma kuNkulunkulu, ngobe kude lomvako, njengobe akhuluma timfihlakalo akumoya. Uyavula umfundisi uthi ngesikhathi Jesu wathandaza entsabeni yaguqulwa, iBhayibheli lithi ubuso bakhe kanye netimpahla takhe tagcwebedela ngenkadimulo. Lokho ungakuthola nawufunza incwadi yaMateyu sahluko se-17 livesi lesibili, nencwadi yaMarko sahluko se-5 livesi lesithathu, kanye nencwadi yaLuka sahluko se-5 livesi le-29. Mayibonge inkosi. Umfundisi uthi inkadimulo leyakhanya ngaye bekungesiyo intfo leyendeka ibe isikhathi sinye nje kuphela kuthi ibonwe bantfu, bekuyintfo leyendeka onke malanga emoyeni. Noma kunjalo ngaleso sikhathi emehlo abo avuleka kuze bayibone. Ngendlela lefanako inkadimulo yaNkulunkulu ihlala ngekhatsi kithi, noma ingakabonakali ngaso sonke isikhathi emehlweni ebantfu. Asihlali siyibona ngaphandle, kepha ikhona, futhi ngaletinye tikhatsi labanye bangayiva. Loku nasibekisa kwendeka kanye kuphela emsebentini wekushumayela lomfisha waStefane. Imisebenti yabapostoli sahluko se-6. Stefane waqazwa njengemuntu logcwele kukholwa namoya longcwele, enta timangaliso letinkulu kanye netibonakaliso emkhatsini webantfu. Walethwa embe kwaSanhedrin, umkhandlo wemaJuda, ngemuva kwekusolwa ngekudlambalata Mosi naNkulunkulu. Ngesikhathi emembe kweliqoqo kuze ativikele, iBhayibheli lithi bonke labe bahleti phansi kuleli qoqo babukisisa Stefane, futhi babona ukuthi ubuso bakhe base bufana nebuso bengilosi. Lokho sikuthola encwadini yemsebenti yabapostoli sahluko se-6 livesi le-15 nawufunza lihumusho lwe-New International Version. Babona lenkadimulo ebusweni baStefane. Umfundisi uyachubeka ukuthi lenkadimulo ayikho kuphela etikwakho lamuhla, kepha ingekhathi kuwe, futhi ichazwa njengenkadimulo lenhle kakhulu. Inkadimulo lenhle kakhulu. Ngobe nangabe kushunyayelwa kwekulahlwa kwaba inkadimulo, kakhulu-ke kunaloko kushunyayelwa kwekulunga kungetulu ngenkadimulo. Ngobe ngisho naloko lokwentiwa kwaba nenkadimulo bekude inkadimulo kuloko, ngenxa yale nkadimulo lehamba embili. Lokho sikutfola kubaseKorinte wesibili sahluko se-3 uqale evesini le-5 ugcine evesini le-10. Umfundisi uthi sonke isikhathi nawuthandaza ngetilimi lenkadimulo lengekhatsi kuwe iyavusetelwa. Angikhulumi ngaloko lokufisha, lokuhle kwenteka. Ukhuluma ngetilimi lokwentiwa bantfu. Ngikhuluma ngesikhathi nawuthandaza ngetilimi ujule futhi nangentshisekelo lokusuka emoyeni nangawo umoya wakho. Lokhu kujulile lapho utinikela ngalokuphelele emthandazweni. Etikhatsini letinjalo imililo yemandla ebuNkulunkulu etawugcwala emoyeni wakho kuye emtimbeni wakho kutawuba ngekuqwabita. Umfundisi uthi kwende lokho. Hlale utinikela ekuthandazeni ngetilimi ngenhlitiyo lehloniphako naletinikele. Utawube sewuva emandla nemfutho webuNkulunkulu. Lolu luhlelo lwaNkulunkulu lwempilo yakho, ngako luthathe njengalolu mqokwa.
ligama lenkosi malibongwe. Sitawusho umthandazo, shanula amagama emva kwami uthi: Babe lothandzekako, ngiyabonga ngesipho lesingumoya longcwele nemandla ekukhuluma ngetilimi. Nginikela inhlitiyo nemoya wami kuwe, ngisathandaza uvumela inkatimlo yakho igcwale futhi imengetele kimi. Ngisathandaza ngiva kugqwala kwemandla akho, ngihamba ekuphileni, ngigcinisiwe, ngiphumulile futhi nginikwe amandla ngamoya, egameni likaJesu, amen. Namhla-ke nawuqhubeka nesifundo ufunda incwadi yaJuda yokuqala livesi le-20 nge-Amplified Classic, kuba seRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-26, Imisebenzi yabapostoli sahluko sesibili livesi le-4. Ihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye kunencwadi yaLuka sahluko sesine uqale evesini le-14 ugcine evesini le-44. Ufundze Deuteronomy sahluko se-22 sahluko se-23 nesahluko se-24. Luhlelo lona lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili ufundza incwadi yaMateyu sahluko se-24 uqale evesini le-45 uyogcina evesini le-51, bese ufundza incwadi ya-Exodus sahluko se-31. Ligama lenkosi malibongwe. Inkosi nibusise, nibe nelanga elihle. Amen.